Jangan sih lah. Cepet. Udah running lah. Siap. Nongkrong mana? Ya bos. Salah aing yuk. Woi, Ya bos. kumaha yuk? Betul aing lapar yuk. Aing boga dahar. Ini urang ngadang dahar. Ngambil sama maling lain. Lain hari mah nu pokok aing. Ayo. Halal toh? Halal ieu mah. Ayo ngus. Ayo berangkat. Mana jeung kana sen? Tadi hari yo, julukan aing mah geus. Karena masih simutnya. Karena mana bayu simut? Biasa lagi lomba bah dia. Karena amat simut. Tolong simut aing. Daruh naon? Kayak mau gede iya. Mulai kerupuk tanpa duit. Karena mana disimut lah. Simut apa isolasi diri gitunya? Diam di rumah saja. Woi, sen. Mana ke Bondang Dura? Geus ngilu bae keke nyaos si Ahar. Aing. Har yo, ke Bodang Derna ieu har yo. Woi, aing Iya. putih eueuh sen. Aya jeuleuh be. Nu coba geura cabut ku sia. Har. Siang ngalamun bae jeung bantuan yo. Sia mah lain nyambut tangdeur ngising kita mah. Ayo duan. Ayo tong berangan sebar. Wih, terus sen. Oh ja. Ya seng cia, udah ke mana yo? Kemana be sih? Tuh, jauh orang di Makarasal HSP. Sugan bae dekat kebun bae buah jambu. Nah itu. Woi, seng. Ah coba gantian aing utanaga di tukang mah. Oh coba har geurahan yang tukangnya. Aing diharap. Tega dong. Coba bukna tah adekeun tah kajeuleuan aing gaupangna. Ayo. Wih, dia amat. Bos, orang tak pulaknya. Astagfirullahaladzim. Ayo coba kena yuk. Udah orang ambil Ayo. kejauhan. Cia, itu nih, mereka bawa amat dulu dia. Wih, keras amat udang Nur. Astagfirullahaladzim. Nah, naonan sih eta? Siapa eueun kitu nyebutang deur dul. Hanya ke si Barta. Udang Nur aing mah. Aku nyebut tang nih buat kuat. Pengen sih aing naonan gitu. Iya, si pengkudaan gitu jing. Ibu nyebutang deur tuh as. Coba seng nyambut yo. Anjir cabut coba sih. Ya dul. Percaya mah. Tak, akan sia tak. Telat. Anu bagi juga dulu ini tanggal dangdur. Tarik ku sia kuduan tuh. Percaya Dengan sih. sia. Aduh. Coba seng jadi seng. Yo mah. Dangdur. Rajal lik bisa jajal. Cabut nah, ini jasa. Jajal. Hese. Rombang geus kali ini. Mari nyau ieu belah tanpa pokok aing. Numpuk badi tarempuk. Aing geus. Itu. Ayo. Makan. Woi, di mana Seng? Kebona Seng? Harup, jauh kana tuh. Deket. Karena mah di itu mau kecewa. Mau pokok semua ke Bondang dari seng. Boga.
Rempuk beneran. Aduh, aing apa ieu mah. Mana embe ieu un ngangon. Jang-jang. Aing urana ieu. Sing anu maling. Di angon pagawean keur haliu aing ieu. Beli si Opet tuh. Oh, itu si Opet tuh mah. Pet. Oh, siapa Pet? Cepet Pet. Naon ieu ka Haji? Gegeruan masih tadi. Naon Haji? Geus pokona masih hidup heula nanti dia. Naon? Yang simut yang daharnya. Oh, Sia kira-kira namun dibere pagawean daek tuh. daek. Hayang duit. Hayang lah. Nah, kuari mun hayang duit sia tungguan be aing. Itu. Heeh. Mau enggak? Hayang geus ya duitna ya. Nah, aing keur sibuk keur haliwu. Oh. Ya, tanya. Nyoades ya. Oh, Pet. Aing nak balik, sia jagan be aing. oh. Pokona nyoade anu maling sia nya. Aing keur haliu ya sibuk. Yo, iya duit 10.000. Sayang lah. Bang. Amatnya. Betul gede amat yuk. Bukan berjam-jam ya lah. Sorry lah. Ayo beli apa yuk? Ya Haji mana belum yuk? Datang-datang. Woi, jam budak ya yuk. Woi, Pet, kenaon sia di dieu? Menungguan be. Sia Pet. Hah? Menungguan be. Biasa ha? Aing lah. Woi, Pet. Ya duitna mah gede yuk, loba. Oh lah. Dan Pet. Beli kopi, Pet. Oh iya. Ngopi pet. Bener saya ngopi har. Sayang lah. Mau nges yo, tapi daguan be aing. Mau balik tapi na menurut maghrib. Mau geus? Yo, kembali goceng atuh. Kopi orang woi. Siap ha. Ya. Daguannya. Oh, geus. Udah leungit tembe. Mbak mau balik bae. Oh, Dia simut mau dibawa. mau lah. Oh iya. Woi, kayak masih ya baiknya. Oh, Oh, geus. Lumayan hari-hari ya. Ayolah ngopi lah. Kopi lah. Ngopi dong. Ayan lah. Ayo dong balik 15.000 nya. Oh, Bari nganterkeun be yuk. ayo geus. Yuk. Woi. Mbena mau balik. Oh, Ayo nyer kopi. Siap. Ayo geus bareng bae. Be, ayo ngeringkeun. baiklah orang ngopi lah. Oh iya, saya beli kopi ya, ayo nunggu be tuh. Aing berikan be. Ya. Gebangkeun. Be. Euy, gebangkeun. Ilah orang ngopi lah di imah lah. Anggon sampai si Kopet nih nganterin balik. Euy, gebangkeun euy. Woi. Woi, baing dibawa ke mana sih ya? Messi kopet ieu mah. Si kopet. Bilangnya ta? Messi kopet, kita di Jepang balik kurang. Bilang yo. Aing di kopet. Kita ngangon kasih kopet. Kita si kopet orang diupahan 20.000. Lah, maling siapa berarti? Maling sih nya. Maling.